биздин Корей партнерлор келип жасап атышыптыр. Көчөттөрдү отургузуп, биринчи партия көчөттү өстүрүп койгон экен, экинчи партия көчөттү жасап атыптыр. Ошол боюнча бир аз маалымат айтып кетейин дедим. Карасам, атайын өстүрө турган идиштери тигине, көчөт өстүрө турган идиштери. Анан атайын монда кол менен аралаштырып даярдашты. Бул жерге кадимки кум экен, топурак эме. Суунун куму аябай майдасы экен. Торф менен кумду коштуруп эле аралаштырып тиги уру өстүрө тургандарга салып атат. 어차피 여기 생산하는 거 뭐 주변 그거니까. Топуракты 50ге 50 кылып, 50 торф, 50 кум кылып коштуруп, мондай салып чыкты. Салып чыккандан суулашты. Рөнү сейип башташты. 또 지금 Анан бирөөндү мындай кол менен беден сейип чыгат экен. Ар бир ячейка. 시스템만 해주고 하나 갖고 이제 산으로 가는. 이런 거는 사고 많아도 괜찮아. 사고기 많아. 즐거운 일이야, 즐거운 일. 사고기 많아 갖고 산으로 가는. 쓸린다. 그 토마토 방울토마토 제대로 그 수경 갖고 한번 해봤는가? 아니 씨가 반이고 돌이 반이고. 섞여 Көчөттү 있었어. 잘 отургузуп, 봐. айнысы суу куюп туруп, 한번 이 친구 방울토마토로 어디 뭐 다른데 세팅해갖고 안 해봤어? топурак сейип салат экен. 그러면 소프트웨어를 하고 와야 되는데.